abusa for ma say video bi go viral eye ya yenua ye ofa ye bra ya de nyina eye Koo Fori go viral hank of gunensa ye de ne court ye bi se de ne free court akoye nkomodie bebre ebi nkrase ze movie na wotwa ye dem say yenua Koo Fori de movie this ye ba ne sini twapa de wonim sini twapa e jina bebre dwen say e sini mu ana say den but I want to tell you say enye sini real that is real thing and e cause hank of gunensa ye de no ewrem no na obi bisa na de Koo Fori de e no why because Koo Fori de ye hu se we tuturu ni ye hu se Koo Fori ye basabasa ye hu se Koo Fori ye wudi sem bia nti no e ba ne sign na ati medidi mu akwaduru se wo se ankof gu ne inside de ne kokot abuza mu nchemu na mede ba ebebre wo no Koo Fori eye sinitwani encheye movie ne conform kakra no nya chance ekotena US na US no koye no eno kohia eye maame bi ye auntie bi ono ma ye friend Dr. Emi Odro we medical doctor ankasa ena okohia woman no ne be ye free one ne ye very nice one woman chana de wo cheni ska de ohia bia no oye ma no ena oka kire eye Koo Fori say me person ka benya asase e wo nkra bonten so nkra na medinya metimdi simedan bia daachi bia me ba fie metimi abadwodwo ho Koo Fori so tie onim say ne godmother ne sister wo ne kakra so ope asase de ono so beboa no amananya bi abuza for Koo Fori boa eye yenua ba yi amananya asase ne bi no entete ate ne say Koo Fori asase na onyama no o ka say ebo no ye $50,000 abuza sa sika yi na akoba say ono ma amini so nya sika no pege de ma Koo Fori awie ye didim lady na ba Ghana oba Ghana na wo say okona asase so akwakohwe de ekoso o pese we start no develop land in nti no okoso nyame ncha de okoye na okohia eye asase wura no de asase ne de no to free no unzen asase do so nti ono so ba area ho e no ne de be hia na o che ne se eja wa asase yi na metoyere o nti komodi die mu na obehu se maame no kra ye doctor na o de ne hawo ebeto nanim se doc nsem ha me wo problem me hawo se ni se no se sa problem we de ma face bi bebre eti meboa wo tin kakra chechire ni no bi a won boa no mane toto nduro no na papa no to no abuza papa no wato na wie e na doctor ba be ka che ni se why ade no so why mesoma ya de no se nemmum wasase na de ma me de ne boarding dodo na nipa de bia ne se ho kire we ma be boa we na asase wura be ka se bra bi o me de ma wie o asase a me de ma wo 10,000 po nduro ye na be ka me se me de ma ye wie e wono be ka se ada bi wo de ma 50,000 no se da bi me de ma wo sei abisa best deal door shipping say me kan say opese ode niema e free UK e de ba Ghana UK to Ghana there and one best deal door shipping wonim obi ono ma o UK opese e de niema ba because enche bro nya be buy a lot of occasions opese ode niema ba Ghana irrespective of where you want to take it to baby abetimi dia fa wonim say sure e ya assured enyera ye date be ka say be be ba be dru e bi ntenyera bibi nya basa ye bo no so da for man one best deal door shipping na me say kai will say what Ghana so na pese ya shopping mo bi okra o UK but we too busy opese ya shopping na ye be pass on kama na baby apese ye de ko no ye de ko ade amawa unya ohaw unya problem na unya amane bia wona ma me de be hu say Koo Fori atwa no etiem prepare wona no e na eya asase wura no be kasa asase de bi obebre sika no so no miniye eti de me advice wo se obeye ni free Koo Fori ka kire Koo Fori say asase no mpe biem eti onkoji sika mrewo odu sika mrewo abra na beto asase no free me o abuza de be ka no uchiremu iti ase eti no lady no so fa phone no free Koo Fori mi hia wo ba no say Koo Fori asase na de mam no kwa manya bi wa ifoforo we say no so the price is too much eti no nyame ncha de papa na asase ne de no so no wonna mahu no mahwe na kakra me da to nim sa asase no mani nyi ho biem eti wo se me nka nche wo na bra ba gisika na fa bre me eti asase no mani nyi ho biem kona kwa gisika no ne fa bre me because me na ka wo se asase no mani nyi ho a sika no ni ye da ho eti ko me so kwa gisika no ne fa ma de bre me eno na abuzia adane buachi bi din no cause say no Koo Fori kono what papa de share man de aka no ye de ayade wadi
ye betwene ne ye betwene chena ye betwene ne ye betwene chena sika no beba wo emma wo sika no eba wo emma wo eno na edididim na akokopie wo court according to Dr. Emiodro nkomodidi a close sources eno madi nkomo no doctor say sika na wadi no waye sa no kwa nye ne ya say the kind of relationship no ni Koo Fori wo no ene ade a aye ne ya because Koo Fori here ska ofre no wase ne bi Koo Fori fia ne ma otimi ye shopping a wo do the break Koo Fori because Koo Fori no wa fa ne say ni nua prekope na ubebumi a ade ne nka ye be nuru 1000 put 10,000 wo di 50,000 there wanya de ko we de wanya de enti maame no de wa na adwen say wo twe no sa video na ye de no ekwa kwatwenu kakra because already no he's been remanded that or twen kakra ye de no ko na ye de na ba currently minim say bill na nya go through there but they are still in courts and a doctor so so ani abre say wo jini siga Koo Fori zuzu oni bi enti no ye guso ye di chiri so all the video you are seeing videos na mo hwe ka Koo Fori of a Fieira TV series dia obehunu no aposifo asone pechi aden a wabu obi afaso Ghanani bia wote US afaso asike wom eye $50,000 yenkwa homa so na yense ntweni a woto yenkra Africa soa ene ne mpatamonom samo nyameche wone yen entwetwe enkomo emphasize saboto enka kwa ba mejo so menya ba na nsam no boye nchemu ankasa yesi Koo Fori den wae yo me no me da papa by 2021 na yenua ba bia ono ewo US your friend Emily na dan papa ene Koo Fori you mu kire say Koo Fori ko US pra yenua ba ho na osue nti oho na wo ya na adwen say onya business bia nkan say real estate business a wa Ghana nko betimi aba ono pen residential area oho na ye papa Koo Fori e ka say say on saasi ne bi wo Spinters Road ono ankata orderly with saasi na ono akwakoye measurement oni fi ansasi we na kasa de tine release ansasi ne bi ama no the first time no omo ka ansasi ne bi ama no ko see $30,000 no tippet asama ababa yedin na yenua Emily tia ne se Koo Fori be ka se efiwura na wunti no ana asasi we na wunti no wantimi anya asase no ho documents nemu wakwanya asase foforo ewo baabi a ohono de efiwura no na asase we no osiase nti no eno se yenua ba no timi ye topper of $20,000 obetimi ase na ase de asase no omo de ama yenua ba na jeto no atimi ahye na adwuma na ase yenua ba so e de oti yoyo esatu a $20,000 ne ka ma ne be ye $60,000 afi de from 2021 betemene asase no yenua ba no nsankae Misika so Nansankaya. Documents so Nansankaya. Yeah, changed Koo Fori from 2021 up to date. And by 4 months ago, Mekaipa vividly, Mami Kahubi, on the 5th of January 2025. And Yenia Banama Nikuno, Ebachi, Koo Fori, Amo, Yedi Koo Fori, Greater Accra Regional Police Command. That time, na commander on me and transfer anywhere. Ama commander na efre Koo Fori no bicha papa unu eba na sika na ache ohien sika on pass atini biem kwanda na obefa so an ncha beka ni sika na mitimu bi ne dansini Koo Fori share 3 months say first 2 weeks no or the $5,000 weba na say the other 5 weeks na aka no and other 6 weeks na aka no obeche sika no ne ke ni aka no wetu awie esi March end no police commander do to be advance say ofe Koo Fori up to March na Koo Fori mfa from March na oma peki Koo Fori omuhunu enti on the 17th of April 2025 year and assemble could be down summon secute court me gina misumi kubi e fresh case na Koo Fori ama ohona court issue bench warrant say yen gongo wie ye papa Koo Fori baby owo bia na a police for empanama na o meyi ni nsama no say allegations are omla ni yin hu say allegations na no ko ebi wo mu a onka no mun seto e free ho no wedi intent ta nti ahomachi mbe 3:47 am na odunfo bi frɛ say wa hu se wa be park na car e wo fie a wo yi nyoma bi agum na ke say wo tuafi nungwa ho nti omo frɛ na police Greater Accra Regional Police Commander any CID can omo ye fast na omo cover na omo achi no omo chi na ba na wa fie de no court because court na issue bench warrant ya call ne dansuman security court asetena amma so enti emna no che say yemfa Koo Fori nkonko tu na fe de Monday omra court na anu ye bi owo ho no
on from the tuja minyaba. All right. Any same ye na say inti nyambo Monday na Koo Fori besa court biom. Sa na ti minyaba. Into police custody.